hapon sa mga Ilonggo. Ari naman kita diri sa isa ka event. Very special gid para sa mga kabataan, like sa mga teenagers, sa mga 5 years old and above up to 17 years old. Kaya ipakita nila ang talent. Kaya nga, maging future ni sila nga mag-represent sa Iloilo sa ibang nga country as a Miss Universe. Esteemed Philippines Fashionista 2023 here at Robinson's Harrow. The Little Miss Teen Pacific World is an international pageant for kids and teens produced by LM Productions, a Sydney, Australia-based events team in collaboration with RSL Phoenix Music and Creatives. There will be 3 age categories that will soon to be released next month. And of course, once they pass, they will be chosen as official candidates for both beauty pageant and modeling competition. They will be featured in January issue of Fashionette magazine and are entitled for a free t-shirt, snacks during rehearsals, and a mini talent workshop within the duration of the competition. A registration fee will be registered or required after the sign of contract from the organizers. So, are you ready to be a queen or a fashion model? This is your chance to shine internationally. The screening process begins in a while after you have signed up the application form, first runner-up, and participated in Reina ng Aliw Business, Ariana Huyaban Sazon. Beauty Queen, Miss University of Iloilo 2004, first runner-up, and now a businesswoman and owner of the Naraguna Expert. Let us welcome Mrs. Cheryl Day Tolentino. And of course, LM Productions Pageant and Program Coordinator in the Philippines and editor of Fashionette magazine. Please welcome Mr. Ronelo Lajao. And now, let the show begin! Let's give a round of applause.
now, let's take a look again our little and Miss Teen Fashionista. Our future models of Iloilo City representing the world. Palakpakan nato ng aton mga future fashionista models starting from 4 years old up to 17 years old. Wow! Pakita na nila ila talent and beauty on stage sa ilang young age, di ba? Ang mga Ilongga super talented and beautiful as well. Hello mga langga, duwa na lang gid ang contestant sa teen category. Duwa lang gid ang wala na huya. So habol da ang mga patay huya pagid para magdugang-dugang sa ilang kagwapahan. Kita mo si Inday gwapa-gwapa gid siya. Kag very confident gid siya magrampa-rampa on stage. So sa gusto pa mag-join, pwede pa. Tanawan nyo lang da akong timeline sa Facebook kung ano ang requirements para maka-join ka mo sa Amuni. Kag may future ka mo nga makakadto ka mo sa Australia, makumpit ka mo dito. Okay? Ari ang next na contestant, gwapa man siya, kaya hindi man siya papierde. Tuloko nyo bala mag-smile siya. Ay, killer smile because may 2 dimples siya sa iyang gaguya. Kasweet pa ang iyang tsura. See? Kag Miss Angelicom na ni siya dati, gali. So, may ibugagi dyan. Nice. Okay? Bisan duwa lang sila bala ko nagakudog-kudog ang stage sa ila rampa kag ang audience gaka tulala sa tulok sa ila. Now, para hindi maboring ang contestant kag ang audience, makuan kita anay, may intermission number sa nami ang magkanta nga Ilongga gid. Okay, pero hindi ko mapabati sa inyo ang kanta niya ha, kay ma-copyright ako karon. Sige. Sa kanami, pangadaan sang iya kanta, sikat, kag bag-o pa, paryosin time. Oh, baby, baby. Ay, ambot na lang, tani. Gusto ko gini pabati sa inyo mo. Ay, sige lang, bisan gamay lang pabati. Unta ka. Nabatian nyo, di ba kanami siya magkanta? Kag hindi idya naburingan ang mga audience kaya nga updated sila sa bag-o nga kanta. Kita mo, focus na focus kit sila sa iya nga kanta. Kay kanami isang bata nga ni magkanta, ambot na lang future singer of Iloilo City. Super proud to be Ilonggo. And now, let the search for Miss Little Preteen and Teen begin. Kita nyo man, aran, pak. Sa slit pa lang. Wala na ka mo. Op, nagrampa na gid. Wow! Sus, Diyos mio, perde ako. Hindi ko yagay kabalo magpaano-ano sang hawak ko. Abo lang, tudluan mo si tita, ha? Wow, ka-morena beauty with chinita eyes. Ari naman silangga. Maputi-puti with angelic face. See? Mga future Ilongga beauties, tama shine gid ni sila sa ulihi. Wow, kagwapa gid si ila tanan, kanami pasang hair. Wow. Wow, wala na ko yung sumasabi, hambawat ko na lang wow. Ari man si Inday unique sa yate. Pose to the left and pose to the right. See? Simple lang na ahagoy uya pa na gamay ha. Paano kung hindi na ginakaroon mapungga ng iya rampa? Ay, sadya gid. Okay, another intermission sa nagkanta to kagina nga gwapa gid. Kay kanami siya magkanta, so kanta liwat. Okay, matian naman naton liwat karon iya kanta with a supportive mother at the back. See, sa shoes pa lang oh. Bongga do model man kag do artista man si Inday. Gwapa ba? Ambalya mama, sige na, liwatan na ito, hindi pa to tama. Oh, to the rescue si Sir Ronello Ladjaw sa Jaged. Oh. To be continued sa search for preteen and teen Iloilo. Okay, wow. Oh, very confident silangga. Maano ka da? May haboy-haboy pa na kapa. Mano ka da? Lampos-lampos gali. Wow, and the most exciting moment is ang pagsaka sang 12 years old nga feeling mo. Dalagang-dalaga na gidya. Pero ay abaw, Diyos ko, elementary pa lang ni, 12 years old or ba si grade 7 pa lang high school. Pero dalaga na gidya. Kung hindi mo lang nabalaan niya 12 years old, abi mo niya, dalaga na gidya.
And now, the very beautiful, super confident from Guimaras, Iloilo. See? Wow, sa mga aura pa lang, wala na. May winner na! Ay, sorry, joke lang. May ibuga man ang iba na. Pero feeling ko, grabe gining confident ni Inday, ah. Te, oh, wala gidi yan nagatiko, likod. Plus, grabe ang heels sa taas-taas. Ay, Diyos ko, perdim ako lang. Hinabuhay niyang kapa. Pudyutan niyo na to. Kay basi, para pag nakuha niyo, tumadaog man ka mo para sa iya. See? May future gining bata ni, grabe. Ay nako, sa Iloilo, gidya kwao naton ang Miss Universe naman later. Ay, sus. Langga, ipagpatuloy mo lang ya, ma-Miss Universe ka gidya sa ulihi. Go, girl! Go! Ari na, question and answer You na. like drawing, so what do you like? Silangga naman, the best ni sa gali mag-drawing. Kay favorite yung drawing. My name is Yasha Tom Hachimolo. How old are you? I'm 7 years old. I'm 7 years old. Now, can I ask you, what are your hobbies? My hobbies in life is dancing, especially ballet. What is your name? Chanalay Bulahaja. Chanalay Balahadya. I heard that you like singing. Do you like singing? Yes, What's your favorite song? fight song. What song? On the ocean, sunny English, and emotion, like a seed of Ella. Ella? What's your full name? From Julia. Okay, Ella Ronquillo. How old are you? 6. You're 6 years old. Do you like watching movies? Yes. You like dancing? You like dancing? Wow, she likes dancing. How old are you again? 8 years old. She is 8 years old. Wow, guapa. How old are you? 12. Years old. And you want to be an accountant? Yes. Why do you want to be an accountant? To help my mother. She wants to help her mother. Okay. What's your favorite song that she Ikaw ang kumpas. You know, You are 9 years old, and what do you want to be when you grow up? I want to be a doctor because I want to help the poor kids that in need because I want to become a doctor because I want to help everybody that is sick and that is in need of food. I would also like to give them food when I am a doctor. That was Te, may napilian na kamuda? Okay, bet. May mga bet na niyang kada isa. Ako ya, daw tanan gidya winner. Tanan guwafa. Grabe oh, maano kamuda. And then, may intermission naman anay kita ha, para ma-enjoy ang tanan. Matian naton ang end message ni Sir Ronelo Ladja. Madamo ang makalusot here. And we're so happy na nagkatuto ka mo diri. And very soon, pag na-confirm na namin na you will be one of the official candidates, ma-photoshoot kita na yun. Is that okay with you? And of course, don't worry, may training pa. So, at least ipatrain man natin sila. May mini-workshop man kita siguro sometime in December. But, you know, it's better man na on your own, ang mga candidates natin, pwede man sila mag-train sa, you know, look for someone else na maka-coach, makatulog sa ila. So, another thing, we found out that some of those na nag-join sa modeling are really good in pageant. So, you still have at least, gaan ka mo lang sa option na maka-join ka mo sa pageant because ang main din natin, our main goal dili is the beauty pageant, which is an international crown na galon sa international. At the same time, mag-choose ang atong organizer sa Australia sa another title pag in case madalas sa top 3, which is Miss Australasia. Isa kami sa Australasia para sa kids, preteens, teens. So, bilang encourage na din kami, you know, may nakita kami dito, may potential sa pageant kasi mag-change pa man ang inyong mind about
mula na may talent siya. Pero I can make sure sa inyo, mas interview, hindi inamuday ang mga questions. Hindi kami mag-question sa mga pang-extemporaneous speaking ng mga questions. Okay? So this is a fun pageant. Everybody should, Sign off. Thank Tapos you na ang and contest, God bless. pero wala pang result. So, may to be continued pa siya po ng aton nga vlog. So, watch out for that. Kay exclusive kita din agin contact ni Sir Ronelo para sa ilang contest. So, next time, feature ko naman liwat. Kag madamo naman ka mga beauties nga makita. So, that's it for today, guys. Hope nag-enjoy ka mo. Kag, please don't forget to like, comment, share, and subscribe. This is Melanie Boxanella, your vlogger from the City of Love, Iloilo, Philippines. Bye, guys! Makao naman tadi sang shawarma atak. I-atak punta na ng shawarma. Kasang milk tea. Okay, isa lang pot kinte. Kita nyo? Thank you, shawarma atak. Thank you. Mga langga, makaon kami sa sister ko sang shawarma atak. Tilawan naman namon. Actually, balaan ko na ni nga manamit. Pero kay sari-sari ni sila nga franchise owner. So, ang diri naman sa Robharo, tilawan ta Manila nga shawarma, okay? First bite para gid sa taga shawarma. Naman? Food taster. Food taster. Salamat shawarma attack. Ano ma'am? Balik mo sa shawarma attack, ma'am? Namin. The best. Ako yan namit. Kaya. Okay. Makaon ko na yan. Bye. Oh, from 2M Chicken. Yes, ma'am. Thank you. Bawa ka namin, Enjoy your meal. Sige. Thank you. Good mama. Thank you. Ready na? Ari naman ay sintensyahan. Ta naman ang sandwich, ang 2-in sandwich. Courtesy of ma'am, ang owner sang 2-in sandwich. Diyos ko, wala ko pa nakaon. Pero tulukan nyo man ha. How they prepared. Very appetizing. Gidya tulukon. Kagang iya nga utan. Fresh. Gidya. Tilawan ta, sintensyahan ta. May distinct siya nga taste nga mananam, matulutamis. Hindi siya ordinary nga na ano na pala mga sandwich pwedeng gingamit. May unique taste. Tilawan ko liwas para mabalaan ko kung ano gid. Alay, dalok. Balaan ko na. Damay kondensada, I don't know kung tama. Damay kondensada sa mamagin butang nga magnamis-namis. Namit, unique ya. Kaya mostly ang sorry kung gambal ako may unod akong baba. Kaya excited ako mag-try, abi. Wala na akong ga-follow sa etiket. Kay gutom kag manamit. Try again. Believe it or not, ang mga sandwiches, di ba malamig, ilaya, wala mainit. Oh, first time ko nakatilaw sa sandwich nga gina-serve sa isa ka restaurant nga mainit, namit. Ang pulpak ang iya ingredients, so may itlog, may ham, may utan. Pero ang iya tinapay, hindi yung ordinary nga pan, kundi ano, gini saya. Oo, namit. Ay lang, isa na lang. Highly recommended. Ano na yun? Natilawan tayo lang ang juice. Ano ni flavor man namit Ma'am? Ma'am, ano flavor sini ma'am? Icy colors, blue lang. Ang namit. Sikon baklo ni ma'am pila. Kahit 75 pesos. Ang bacon is 85 pesos. Affordable. Grabe. 75
75 pesos lang ang full pack sa ingredients. Barato eh. Daw sa hotel ka lang gani niya. Kaya daw ka special. Gid bala sa packaging niya. Sa highly recommended ang ilang nga sandwich gid. Visit now to En's Cafe sa Rob Haro sa My Food Fest. See you there! Sa tanan nga baligya sa Food Fest, watch out for my next vlog. Tanan kamo ara gid dito. Thank you!